babu 255 ka Riyadu Salihina darsu en tahrim no yewten fi harmugol sima'ul ghiba jentagol ñoore. Andi dambugal ngal feƴƴuɗen ngal ko harmugol yewtugol ñoore. Nona no an a ño'ata goɗɗo ko na jooɗo to jentoɗa ko yimɓe ɓen ño'ata woɓɓe goo. Ɗum kadi no harmi. Wa amru e yamirgol man samiya kala nanuɗo o ghibatun ñoore mo harmatan harmude bi raddi ha ruttugol nde inna ye ko wiɗa ko wona gonga accuta toñumo wal inkari e yeddugol fiw salo kondana ala ɗa'iliha e dow woluɗo ñoore nden on. Fa in aji so ronki few o wawali ruttude oya o wawali mo fennude aw lam yaqbul minhu ma o fenni oya kono oya jaɓali faragal majlisa o serta e jonde nden mbimana o pottito ɗum few in am kanahu si tawi ɗum no newanimo. Par ce que kenen ngono wona kadi hara newata ko e iwgol. Masalan en ƴetti oto ɗo hiɗen yaade mamum ka meɗen woɓɓe jooɗike nder ton e ño'ugol yimɓe. Min Abdoullahi Kala mi kondaniɓe mi yeddiɓe mi fenniɓe ɓe jaɓali aray newanta ko lan accutugol ɗon ɓa mi wata yiide chauffeur joyi o dara min mi jippo miɗo yoɓi paasi miɗo yawte mamum masalan. Qala Allahu ta'ala ala daali wa idha sami'u lahu si on nani bewre aradu anhu ɗurna gongol na waɗugol ni ko pottitagol le go iwa ɗon. Wa qala ta'ala walladina ɓe humɓe kan ani lahu fi bewre nde muriduna heɓe ɗurni. Wa qala ta'ala inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika ɗiɗo fof kana laati kanu ka makko mas'ula. Wa qala ta'ala wa idha ra'aita alladina sa'i tumɓen yahuduna jumpoɓe fi ayatina fa'aridanum ɗurnoɓe pottitoɗaɓe hatta yahudu ha ɓe jumpa fi hadisin ghayrihi ɓe ha yewtere gorana nden ɗon. Wa amma yunsiyannaka cheytan amma si cheytane yejjintinima a jooɗike ɗon fala tagudu wata jooɗitande kadi bada dicra ɓawo andutude maɗo qawmi zalimin. Wan Abi Darda radiallahu anhu yettama Aba Darda ani nabi ko yettana ba jallam sa sallam qala wi man radda an irdihi akhihi kala ruttuɗo e teddungal musidɗo makko defanduɗo musidɗo makko legoy raddallahu Allah ruttay defanda e an waji yeeso makko ngo annara yitende yawmal qiyama ñande dargal. Rawahu Tirmidhi wa qala hadithun hasan. Wan Itban ibn Malik radiyallahu anhu fi hadisihi tawil himo yewti e nder hadise makko juutuɗo almashhuri lolluɗo andaɗo le kadi kono naafo addete ko seeɗa addete ko hatto jiɗɗen ko e nder hadise on. Alladhi on hadise taqaddama tawnoɗo feƴƴinogoy fi babir raja'i ka dambugal jortagol yurmede Allah nde. Bala o wi o gaman nabiyu hannabajo Allah sallallahu alaihi wasallam dari no ñande goo salli hiɓe juula fa gala ɓe maki ayna Malik ibn Dukhshum ko honto o woni wiyeteɗo ni. Fa gala rajulun gorko goo sahabajo immi darini nelaɗo yandi zalika munafiq on ko nafiqijo no la yuhibbu llahu wa rasulahu falaka Allah e nelaɗo. Fa gala nabi annabajo Allah sallallahu alaihi wasallam maki la taqul zalika tawulu ɗum ala tarahu e ayi ali o gaɗo gaala gomɗi o lanni wiide la ilaha illallah ko wirile la ilaha illallah wona fi juddi yuridu bi dhalika ko faamitoyɗum o jalla ko ɗaɓɓugol yeeso Allah ngol. Wa inna allaha no Allah kada harrama gomɗi o harmini Allah naari hoore yite ngen man qaala kala wiɗo la ilaha illallah si wona hara on tigi waɗu bakkatu janoma e tuubali ta waɗu ɗum a faami yanbaghi bi dhalika wajha Allah yabtaghi mo hara ko wolirgol konngol hara koye mo ɗaɓɓirde ngol yeeso Allah ngo muttafaqun alayh. Hiɓe firande wa ityanu bi kasril ayn alal mashhur wo ayn on koyo waɗe e poccal ley ko ɓuri lollude ko wa hukiya fillama kadi dammu ha waɗugol motural inne uttuyanu wa baada ha ɓawa makko adde ta'u musannatun ɗimmitaɗo min fawqi dow summa ba en refti ba muwahhadatin bajjinaɗo wa dukhshum bi dammi dali sabu ko daali on turako wa iskanul khaw e ko khaw on waɗa kon kowal wa dammi shin e ko shin on waɗa kon tural on hujamatayni toɓɓaɗi ɗen ɗiɗi. Wa an kaɓe ƴettama ka bun Malik radiallahu anhu fi hadisi ko yewti e nder hadisi makko tawili juutuɗo fi qissati tawbati fi qissa tububuye makko ko tuubi kon kanko kaɓa wagat sabaka fi babi tawba ɗum kadi feƴƴino ka dambugal yewtay ngal en fi tububuye e numéro 22. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo Allah maki wa huwa tay kanko jalisuni mo jooɗi filgami hakkunde ɓe mbi Tabuk o inni ma fa'ala Ka'bu bun Malik ko honno Ka'bu waɗi mi yiɗali Ka'bu. To qala rajulun gorko goo inni min bani Salama ya rasulullah habasahu jogitike mo burda ɓuuɓe ngongo dabbunde nden weli foti on
والنظر إن دارغل في إتفيه إن دار زرد مكة يورا جبرا فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه بمعنى معاذ دفندي كأبو إبا مكة ويبئس ما قلت بني كول تاويل والله مولد الله يا رسول الله كان لا الله ما علمنا عليه إلا خيرا ممي أنبراك أبو صناكم إسو أرالي أو أرالي كل ممي أنبراك صناكم فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الذي إليه متفن عليه إطفاء أي جانباه كبانيجي مكودين إطفاء ونازار دنجك تارغ البلاج مكودين جاورا جيبورا داري تو تنتتو أو نم إشارة كسبتغل إلى إيجابه بنفسه فادي هاوغل هورمون هولو wonde hoore mum hino laba hino foti tintito ko ɗum woni ko fanda ɗum noon yo Allah waɗi en defandayɓe musidɓe men ɓen e ɓaawa maɓɓe o waɗa en enen kadi ɓe musidɓe mum defandata en e ɓaawo muɗum hara o waɗali en aybinoɓe o waɗali en aybinteɓe ya rabbi Allah wallahu a'la wa a'lamu.